Brisibun parlo kane kalong kaji mentip na ki kam balapla da ka IB kabdei ka Intelligence Bureau nam ta ki post jong ki Assistant Central Intelligence Officer te pejangane ka video hadu bandakot ngan pensailu DP ya baro ki jingun kam jogini ki post balapla da ka IB te parlo war clear na ila jagani ka video but kumjuro ban subscribe jagani ka channel. Ka Intelligence Bureau IB ka kod online application EP na bentai kini ki post jong ki IB Assistant Central Intelligence Officer haka grade kabar bat cluster ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka katan trek udi sembar arjar arpulai bat hakini ki post jong ki IB Assistant Central Intelligence Officer kabdai haka grade kabar ki nombor ki post ki belaj ki don hadu kendai spa kendai pesan post bad haki post kategori spot nyam tak UR lai spa lai punya post nam tak IWS spa ar kendai post nam tak OBC ar spa ar post nam tak SC spa lai pesau post bad nam tak SD kadai spa lai pulai post bad hakarta kau fill apply kadai hakarta ka bakat pra hadu ar punya sunyam karta bad nam tak ka relaxation part Sansnam nam taki SC, ST, but last name nam taki OBC. But haka jinseu kadai haka pay level kabenyau, kumba sauf sawajar kendai spa, hadu silak sauf arajar, sauf spa haka shibnai, but kiwi ki government allowance. But namanta ka keran pule, ki shim ki belapendap ya ka graduate degree, haka no stream, na kano ka recognized university. But pidi bendon ia kan knowledge haka komputer. But haka selection process kadai lengba ka writing test, but ka interview. But ka sentar bento exam hang ne hamegalia kadai ha Shillong. But namanta ka application fees namta UR, OBC, EWS, but male candidate kadai sanspa sanpo tengka. But namta kiwi candidate kadai sauspa sanpo tengka. Te kumno fill up na apply namanta ka Intelligence Bureau recommend arjar apply haki post jong ki Assistant Central Intelligence Officer job vacancy te parlo adaption kamon bat ka karan pule fill up na apply online lengba ka official website jong ka Intelligence Bureau recommend portal haswa ka kasantrek udi sembar arjar apply bat kaling ban apply ngalabu a description jonganeka video te parlok ada pidon kano kapat kabapi pacai bha sewa ban komen hakaneka video te parlok tang kini kijimentip nam taki kam lapelai da ke Intelligence Bureau bar ngine page par haka weka video kubleshibuan